Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu nezingane ezisithembu no social media wabo. Yebo, yonke into ezovula ngothando nesithembu ngizogijima ngizela kuthando ngizela ku YouTube because into engiyenzayo. Usebenzisela lokhu YouTube ukuthi ngixoxe nabantu si-connect ngothando nesithembu sixoxele nokunye sihlebelane eceleni sibizana. Hayi bobo dade, yazi ngiyabafisa laba bevela kukhona izitha zikamakhwela kodwa akasisho ukuthi izitha ezi-serious yabo nale video ayikho serious. Lana kuthando nesithembu maqhutshekwa neshow ubaba uMsile kwafika nenye into izwakala iyi-scam kodwa ayiyona i-scam ngoba umuntu owayenza wenze ifisa bakhipha u-5,000 we guys mangaphosisa labo sesibakhipha u-5,000 bathi ubaba uMsile uzokhetha kubona kuthiwa-ke kwakuyidina angazi eThekwini kuphi kwakhanyiswa amakhandlela injalo phela itheme yakhona kodwa nje kuzodliwa leso sidlo uMsile kuzoba ekhona. Angazi-ke noma wayebabona ngokuhlukana noma kwakuyitafula elide ukuthi bakhona bonke so ubaba uMsile-ke lo befaka imibuzo ngoba phela manje use-interviewer ubani u-potential number 5. Yazi odade bami kwesinye isikhathi mina ngibona ukuthi i-enga yami ningangisolvela yona. Yazi khona amanye abantu ofuna ngathi ungababhonya ubashaye nje le mali lena ayikho enye into ongayenza ngoba la uthando nesithembu sibuka nawe ayikho futhi into nawe sothi kwi-TV show le iphelele iyiqiniso oyazi iphelele ngalo baba esimbuka ku-TV usuthi wena ngiyamfuna kodwa nina nayikhipha imali kwathiwa futhi sekugcwele mangifunda la online ngoba ngilobu ngihlale ngiyiseshe lento ngithi kodwa baqinisele ukuthi yenzeka kuthiwe yenzeka bafika osisi angazi noma baba u-10 noma baba u-20 bahlala nobaba uMsile lana uthando nesithembu bengakafiki indaba eyishubile shuthi bona ngalama seasons ambala bawabukile babona ukuthi ngempela uyena mina ngizoba number 5 manje ngibona ukuthi banokuthukuthela mabebona unumber 5 ovele la kamakhelwane unumber 5 wakaMadlala unumber 5 wasemzumbe ongakaze mhlawumbe ezama ukwenza izinto ezi-extra ukuze ubaba uMsile kamnotice ubaba uMsile kuvele wambona nangusekhona and yena-ke sesiqala kanye naye ijeni yokuba unumber 5 ngoba yena siyamthola kuthiwa nangu ubani usukaphi ngale ngasesitolo nakho kuyalotsholwa nale kuphi niphi bodade niphi siyicele nile mali yenu ngoba khona ikhona into yokuthi nina naqopheka narobheka kodwa manje nami ngifuna ukwazi ukuthi nina nanicabangani. Hawu ungempela ungabuka umuntu omaze nge-TV masuthi uzoba uhusband wakho noma nina niyasikhohlisa nadlala lo mdlalo nobaba uMsile nenzela ukuthi sicabanga ukuthi uyile yanto eyayishiwo umalume Ngizwe Mchunu ephezulu ekhekheni ngoba guys nike ninake yini ukuthi ubaba uMsile noSibindi into eyodwa angazi ukuthi ngizoyibiza ngani lento mangifuna ukuyifaka ngesingithi mentality banalento yokuthi into yonke ingabo. Yazi ngisathatha blog kunenye ivideo ubaba uMsile kusesontweni esontweni yazi ukuthi kuvulwa iBhayibheli kuyashunyayelwa kunezinye izinto ezigqugquzela abantu and uhamba nonkosikazi wakhe la esontweni kodwa uthini uthi abanye njengamanje abanye abasalayo noma abanqaba ukungena kwisithembu babuka yena bayisole usho esontweni ebandleni ibandla lithi amen ngoba inkulumo yakhayo le. Manje mina sisithi masibuka uSibindi lapha ngithi uSibindi yazi iy'ngane ey'thandana naye aziboni ukuthi khona abantu akabachumelayo ngabo ngeke beku-understand lokho kodwa ngibuye ngithi phela mase soba abazi uSibindi ake silelele ubaba uMsile kusibuka ukuthi akusiyona inkulumo eyodwa akusiyena umuntu oyedwa lo ukuthi omunye mncane omunye mdala silapha-ke kwizitha zikamakhwela we guys ngenza ngamabomu lento yokukhuluma into eningi ngesikhathi esisodwa ngiyayithanda iyangijabulisa futhi iyo le yenza ukuthi ngiqhubeke ngenza amavidiyo ku-YouTube ukuthi kuzoyithanda noma ungayithandi.
Bengibuza-ke izitha zikaMakhwela onumber 5 laba basalile, awubakithi. Aniveleni. Manivela sixoxa mhlampe ngaba khona into ukuthi mina ngibe ummeli wenu ngihambe ngiyoyicela le mali yaseyidinga imali yenu sibi kabi isimo and emzumbe sebethuthukile bengabakhokha labo 5,000 ababathathayo babeyenzelana into yabonga kanjena umsele kusho ukuthi ngalesa sikhathi wayesewumseleku lo wayesanda kuthenga imoto ngiyazi nadonswa iy'moto nadonswa yi-surprise yey'moto abantu besifazane bodede wasatha imali wena wow ngo-5,000 wawungenzani yase ngifuna ukwazi ukuthi u-5,000 wawuvele ukhona ulindile noma wawuboleka ubona ukuthi ikhona iplan ezohlangana nawe wawufuna ibhegi ngoba phela manje sekuthiwa ibhegi kuthiwa umuntu onemali nami ngiyezwa la ku-social media wawufunani wedade awusho wawuno 5,000 olindile ukuthi uzowukhokhela ukuyohlala nobaba uMseleku hayibo ngempela wozani nina ninomgosi nina ngifuna ukwazi ukuthi yini nje wayithanda mhlampe wayithika ngithi umuntu nje mayekushela uba nakho ukuthi u1 lo uMseleku ugqoka kahle okay ngaba husband wami uMseleku ngizoba nendle yellow ngaba husband wami imoto ngizoba naye ngaba husband wami mhlampe-ke akazukuba mningi ulowo muntu loyo ukuthi ayivela ngimdingi njalo akunankinga wasuyibona usunumber 5 ahawu anginihlabi ngifuna ukwazi ukuthi ngizizwa kanjani ngoMakhwela ngoba ngiyasola manje yonke into sesiyikhuluma iyaphambana noMakhwela kanti phela sinesixoxisano nesithembu hayi ukuthi asibasupport omama amakhosikazi makusegameni lesifazane sisupporta bonke leyo nto ihlezi ngidida-ke ukuthi kusuke sekwenze njani niba nomuzwa ongathi khona kufanele simhliphize khona kufanele simthande asikho-ke lapho velani mina ngiyanithanda mase ngiyizwisile indaba yenu ngizobona ukuthi senze njani phela singayikhuluma le ayingene enkantolo le ndaba kwinkantolo yethu hayi inkantolo yangempela ukuthi hawu bafethu ayibuyiseki le mali ngoba phela kusho ukuthi uMseleku sekulungile unumber 5 usenayo wena u5,000 wakho kodwa wahamba wayithathaphi le mali ngibuka nje kuyimanje ukuthi indlela into enokukhipha imali ayikho lula wena shuthi wakhokhela idate noMseleku walijike futhi wangayizuza into oyifunayo awu kodwa-ke i-goal ngiyayibona wawufuna indle yelo nemoto nesamba-ke esincane mhlampe se-allowance mandli kodwa lapho emzimbe ngathi kuyasetshenzwa leyo allowance leyo uyikhanda wena nakho nje sibahleba basemsebenzini omunye masefika letha amakhosikazi awasebenzisa i-TV show umsebenzi ibhizinisi yiko sibuye sithuke singathuki mase kukhulunywa izinto ezingezinhle ukuthi kambe imali yabo imali yey'ngane igama labo bavumelana kodwa-ke sibabaza endaweni enokubabaza wekazi ngenza ngamabomu kule video ngikhuluma into eningi yazi khona omunye ozothi kodwa fix kwabanjani kwabanjeni futhi udokotela uthi angibe njeni udokotela uthi ngingane-stress mina ngeke ngikwazi ukuyi-stress uYouTube wona ukuthi create manje nabo mabethi create abasho ukuthi create okungathi usephalamende engathi ufunda indaba bathi nje create mabekukhansela bakukhansela bona kulokho engicreate-ayo abakangikhanseli ukusho ukuthi umsangano wami bayawuthanda kodwa yini angiboni egazi ukuthi ngizokwazi ukuba serious ngibe ngikhuluma nge-TV show ngayicacisa le ndaba kodwa mase sikhuluma ngodaba oluba serious ngiyabika ukuthi le ndaba le ithanda ukujula asiyixoxeni-ke sixoxe manje ukuthi sixabanelani sixabanelani ilamakhaza kodwa izitha zikaMakhwela azize lana futhi nami ngiyanisukela nizona izitha kodwa ngiyazi ukuthi mhlawumbe kukhona ukuphoxeka ukubona into yenza uyisolo usuwayenza siyadlula kodwa ube nako ukuthi hey ngake ngasangana sengifuna ukuzwa nje ukuthi ngithini into efana nale nangu uMakhwela owasemzumbeni uMakhwelane akakhokhanga lutho
kunalokho uyothathwe wabekwa laphaya. Naye-ke sisayibuza ukuthi engabe u-ready into aya kuyo. U-ready lo mntwana? U-ready? Bye bye.